Лёг, стаміўся. З той стороны забег вялізны бык. Але, на жаль, схаваўся. Вось раве. Так, дзе наша кампанія? На жаль, зараз цішына некая. У лесе чуваць равуць, а тут цішына. На жаль, бык лёг, ляжыць, малады. Вось непадалёку. Вельмі слаба. Можа, заўтра вечарам прыеду. Ды правяду тут трансляцыю. Было, можа, 3 быка ўсяго. Гэты, мабыць, вельмі стаміўся. Ляжыць, даже не раве. Цішына паблізу. Далека у лесе равуць. Паблізу ні аднаго. На жаль. Добра, тады буду збірацца да машыны. Можа, зараз. Дзе ты вычуў?
Так, вам в прямому ефірі вийшов брежун. Супер. Аж руки треба. Зараз будемо ще бойка. Выключится. Папа, я уже... Ще і сонце сіло. Зараз хвилину. У нас Али выключи за фотоаппарат, будьте делов. Так, супесь плавает.
Жаль, конечно, гэты выбег малады, а там далей. Зараз паспрабую, як падыду, правяду эфір, бо там вельмі стары моцны бык. А вы, канешне, палец уверх. Все, буду заканчивать эфир.